Dobar dan! Dobrodošli u još jednu lekciju grčke gramatike. Danas su na redu stegnuti glagoli ili verba kontrakta na ovo. Treća skupina stegnutih glagola u grčkom jeziku, a ujedno i posljednja. Ako smo uspješno svladali, odnosno ako ste uspješno svladali protekle dvije skupine, glagole na ao i glagole na eo, onda ovdje neće biti puno novoga gradiva, odnosno znamo principe i sve što trebamo napraviti je poštovati pravila stezanja omikrona sa ostalim vokalima i ispisati potrebne tablice s već poznatim nastavcima, odnosno afiksima za lica i glagolska vremena. Glagol koji ću vam zadati je mastigo. Mastigo ima simboličnu važnost ovdje, budući da je to glagol koji znači bičevati, a mene često optužuju da svoje nesretne učenike previše bičujem učenjem gramatike grčkog i latinskog jezika, onda neka nam ovaj glagol, baš iz toga razloga, bude i ogledni za izradu svih tablica onih glagolskih vremena u kojima postoji stezanje od stegnutih glagola. Prvi zadatak kojeg trebate napraviti je ispisati tablice za indikativ prezenta aktiva i medio pasiva, te za imperativ prezenta aktiva i medio pasiva, a možete naravno odmah uz to dodati i infinitive. Pa krenimo redom. Pritisnite pauzu na filmu i ispišite tablice sa nestegnutim oblicima koje ćemo prikazati poslije i ovdje, a onda ćemo ih stezati. Još niste napisali? Hajde, brže malo, to bi svaka šuša znala. Brže malo. Što čekate? Gdje su naglasci? Prije stezanja. Drugi od kraja, drugi od kraja, drugi od kraja, treći od kraja, treći od kraja, treći od kraja. Idemo dalje. Treći od kraja, drugi od kraja, treći od kraja, treći od kraja, treći od kraja i treći od kraja. Odredite mjesta naglasaka u stegnutim oblicima. Dakle, ovdje, 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 ovdje. Gdje god može staviti cirkumfleks, stavite cirkumfleks. Vidimo da u indikativu prezent aktiva nigdje nema zapreke za cirkumfleks. U prvom licu množine indikativa prezenta pasiva to mora biti akut, zato što je mjesto koje nosi naglasak treći slog od kraja, a na njemu ne može staviti cirkumfleks. Dakle, svugdje drugdje je cirkumfleks. Dakle, sljedeće što trebate napisati su imperativi prezenta aktiva i medio pasiva i infinitivi prezenta aktiva i medio pasiva. Pokušajte sve korake odmah izvesti sami. Brže malo. Evo ga, nadam se da ste bili brži od mene. Dakle, imperativ prezenta aktiva. Mastigu, mastiguto, mastigute, mastigunton. Bičuj, neka bičuje, bičujte, neka bičuj. Ili u imperativu prezenta medio pasiva mastigu, mastigustho, mastigusthe, mastigusthon, odnosno bičuj se, neka se bičuje, bičujte se, neka se bičuju. Možemo primijetiti da u prvom licu imperativa prezenta aktiva i prezenta medio pasiva postoji razlika zapravo jedino u naglasku. A gdje su infinitivi? Brzo ugurajte negdje infinitive. Dulo je najčešći glagol koji se koristi u gramatikama. Mi smo uzeli mastigo zato što je bliži kvalifikaciji moje nastave. Mastigo plus ein za infinitiv trebalo bi dati mastigoin, međutim ne daje, nego daje mastigun.
Razlozi zašto je to ovako su historijski i ne trebamo puno vremena trošiti na njih, nego jednostavno zapamtiti da je ovo stezanje izvan onih standardnih pravila, a mastigo est hai sukladno pravilima daje infinitiv mastigust hai, bičevati se. Nije ni ovo kraj. Za kraj ćete još izvesti imperfekte, aktivne i medio pasivne od ovoga glagola mastigo. Pa krenite. Obrišite ploču prvo, naravno. Nakon što ste svoju bilježnicu prebrisali mokrom spužvom, ona treba izgledati upravo ovako. Sad možete u nju napisati indikative imperfekta aktiva i medio pasiva od glagola mastigo. Ako ste sve ovako lijepo napisali, raščlanili, pridružili, stavili naglaske prije stezanja, stegnuli oblike, korigirali naglaske nakon stezanja, apsolutno sve vam je netočno jer ste zaboravili augment. Dakle, stavite odgovarajući augment. Tek sada ove oblike možemo smatrati točnima i kompletnima. Dakle, emastigun, emastigus, emastigu, emastigumen, emastigute, emastigun. Ili ja bičevah, ti bičevaše, ono bičevaše. No, budući da je imperfekt u hrvatskom jeziku izumrlo vrijeme, u prijevodu najčešće koristimo perfekt, samo moramo paziti da je on uvijek u nesvršenom obliku. Dakle, ja sam bičevao, ti si bičevao, on je bičevao i tako dalje. Indikativ imperfekta medio pasiva kod glagola na o ima oblike kao kod glagola mastigo, emastigumen, emastigu, emastiguto, emastigumetha, emastigusthe, emastigunto. Odnosno, bičevah se ili bičevao sam se, ti se bičevaše ili bičevao si se i tako dalje. Preostalo je još jedino napisati oblike participa prezenta aktiva i medio pasiva. Evo i participi, dakle mastigon, mastigusa, mastigun za aktivni particip, onaj koji bičuje, ona koja bičuje i ono koje bičuje. I particip prezenta medio pasiva, mastigumenos, mastigumene, mastigumenon, onaj koji je bičevan, ona koja je bičevana i ono koje je bičevano ili koje se bičuje. Evo, ja sam Matija Zorić, po struci sam profesor latinskog jezika i rimske književnosti i grčkog jezika i književnosti. Ovo je moj kanal, pa ako vam se svidjelo i ako su vam ove lekcije korisne, ne zaboravite kliknuti subscribe, odnosno pretplati me, čime ćete uvijek lakše doći do svih videa na mome kanalu. Hvala vam na pažnji.